Bamwe mu baperezida bakize cyane muri Afurika baturuka mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, kandi ubutunzi bwabo ntibushingiye gusa ku bubasha bwa politiki bafite, ahubwo bushingiye no ku mutungo wabo bwite cyangwa uw'imiryango yabo. Bukomoka kenshi na kenshi ku bucuruzi, ishoramari ndetse n'imishahara bahabwa muri leta igiye itandukanye. Byose neza ko bano baperezida batoza akayabo k'amafaranga, ushobora gusanga nk'amafaranga atunze ari umwe we wazayarya n'umwuzukuru wakayarya ndetse n'abandi bantu bagukomokaho bakazayarya. Muri video y'uyu munsi rero tugiye kugaruka ku baperezida barindwi bakize kurusha abandi bose ku mugabane wa Afurika, n'impamvu bano baperezida bagiye bahinduka ibikomerezwa, abantu bakomeye kurusha abandi bose ku isi no mu bikorwa bigiye bitandukanye. Cyane cyane tuza kwibanda kuri Afurika y'Uburasirazuba ndetse no mu tundi duce dutandukanye twa Afurika yose muri rusange. Gukira k'umuperezida bigaragaza imbaraga mu bikorwa bigiye bitandukanye, nuko umuperezida agiye arushaho kuba umwe mu baperezida bihangange kurusha abandi bose ku isi. Mbibutse neza ko ubukire bwa bamwe na bamwe bwabaye kimwe mu mpamvu zituma isi yose ikomeza kwibaza ko bashobora kuba basahura ibihugu byabo maze bakaba bakira, bitewe n'uko bagerageje gusahura ibihugu byabo muri rusange. Benshi bakavuga neza ko bakijijwe n'amabuye y'agaciro mu bihugu batuyemo, gusa rimwe na rimwe ugasanga atari ukuri. Ku mwanya wa karindwi turasanga Abiy Ahmed, umwe ni umunya-Ethiopia cyangwa ni minisitiri w'intebe wo muri Ethiopia. Uyu nguyu afite umutungo usaga miliyoni 700 z'amadolari y'Amerika. Minisitiri w'intebe Ahmed wa Ethiopia afatwa nk'umuyobozi ukize cyane, aho umutungo wo witeganyirizwa ahanini n'imyaka myinshi amaze akorera leta, aho kuba ubucuruzi bwihariye. Nk'umuyobozi wa guverinoma w'igihugu gifite abaturage benshi kurusha ibindi bihugu byose byo ku mugabane wa Afurika, bivuga neza ko uyu mugabo ari umuhanga cyane mu byo akora. Ayo umutungo wa leta munini cyane. Uyu mugabo kandi afite imishinga minini y'ubwubatsi ifite agaciro ka miliyoni nyinshi z'amadolari, nk'umushinga wa Grand Ethiopian Renaissance Dam ndetse n'impinduka zikomeye cyane mu bukungu, zikaba ari impinduka zikurura ishoramari mpuzamahanga, byose bikazazana ububasha bukomeye cyane mu bigendanye n'imari. Uyu mugabo yahindutse umugabo wamenywe na bose mu gihugu cya Ethiopia, ahinduka umwe mu bagabo bakomeye cyane muri Ethiopia yose muri rusange. Ni umugabo ufite ubutunzi bwinshi butandukanye, bavuga neza ko umwe mu bagabo bashobora kuzatuma Ethiopia itera imbere. Uyu nguyu kandi benshi bakaba bavuga neza ko umutungo we ubarirwa muri miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Bikaba zimwe mu mpamvu zituma uyu mugabo ahinduka ikimenywa wese hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Benshi bakavuga ko zimwe mu mpamvu zatumye uyu mugabo amenyekana ku rwego mpuzamahanga ari uko ngo ibikorwa akomeza gukora ari ibikorwa bikomeye cyane kurusha abandi bagabo bose ku mugabane wa Afurika yose muri rusange. Ku mwanya wa gatandatu rero turasanga Ismail Omar Guelleh, perezida w'igihugu cya Djibouti. Uyu nguyu afite umutungo usaga miliyoni 250 z'amadolari w'Amerika. Perezida Ismail Omar Guelleh wa Djibouti uzwi cyane nk'umuyobozi bakize cyane kandi bafite ijambo rikomeye cyane mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, nubwo umutungo w'inyakuri utigeze utangazwa ku mugaragaro kubera ko nta mategeko ategeka gutangaza imitungo y'abayobozi bakomeye cyane cyangwa abakuru b'ibihugu batandukanye. Gusa amaze kuyobora Djibouti kuva mu mwaka w'1999, ni ukuvuga ko uyu nguyu amaze imyaka hafi 27 yose ayobora kino gihugu cya Djibouti. Nyuma rero amahirwe yo kurindwa ndetse no kwirundanyiriza umutungo munini binyuze mu kugenzura ubukungu bwa leta n'ubukungu bw'igihugu cyose muri rusange. Djibouti kandi ifite umwanya w'ingenzi cyane ku nzira z'ubucuruzi zo mu nyanja zikoreshwa cyane ku isi, kandi n'izindi nyungu ziva ku byambo bigiye bitandukanye, ubwikorezi ndetse n'ibirindiro by'ingabo z'ibihugu by'amahanga. Benshi bavuga neza ko ibi ngibi bikomeza gutuma perezida w'igihugu cya Djibouti ahinduka umugabo ukomeye cyane ku isi yose muri rusange. Djibouti kandi ifite umwanya w'ingenzi cyane mu bucuruzi mpuzamahanga nk'uko twabibonye, hamwe n'inyungu zikomeye cyane zikuruka ku byambo bigiye bitandukanye, ubwikorezi ndetse n'ibirindiro by'ingabo z'ibihugu by'amahanga. Abenegihugu ndetse n'ubutegetsi bavuga ko igice kinini cy'izo nyungu kigirira uruhare cyangwa kigirira inyungu cyane cyane abanyapolitiki batandukanye, harimo na perezida w'icyo gihugu cya Djibouti. Benshi bakaba bahamya badashidikanya neza ko zimwe mu mpamvu zikomeye zituma perezida w'igihugu cya Djibouti ahinduka umwe mu baperezida bakunzwe cyane kurusha abandi bose ku mugabane wa Afurika, ari uko uyu muperezida ngo ari umwe mu bantu bamaze igihe kinini ku butegetsi. Ibyo rero byaje gutuma perezida w'igihugu cya Djibouti aza ku mwanya wa gatandatu mu baperezida bafite ubutunzi bwinshi kurusha abandi bose muri Afurika ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye hirya no hino ku isi hagiye hatandukanye. Uyu mugabo ni umuhanga cyane mu bya politiki. Ku mwanya wa gatanu turasanga Assaf Afwerki, perezida w'igihugu cya Eritrea. Uyu mugabo ufite umutungo usaga miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika. Assaf Afwerki yabaye perezida w'igihugu cya Eritrea wenyine kuva igihugu cyabona
ubwigenge, ndetse bikanavuga neza ko kuva mu mwaka w'1993 cyavuye ku gihugu cya Ethiopia kuva kugeza amagingo anga kiyobowe na Assaf Afwerki. Uyu mugabo akaba umwe mu bagabo bakomeye cyane ku mugabane w'Afurika, yayoboye kandi icyo gihugu mu buryo bukakaye cyane, kandi umutungo we uvugwa ko ushingiye ku kugenzura kwe kose inzego za leta. Bikavuga neza ko myinshi mu mafaranga atunzwe n'uyu mugabo yayakuye kenshi na kenshi ku bikorwa bigiye bitandukanye bya politike. Ishyaka rinini riri ku butegetsi rifite ububasha ku bice binini by'ubukungu bwa Eritrea birimo ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, ubwubatsi ndetse n'ubucuruzi bugiye butandukanye, byose bigakomeza gutuma uyu muperezida ari kumwe mu baperezida bafite amafaranga yose menshi kurusha abandi baperezida bose bo ku mugabane w'Afurika. Uyu mugabo kandi ni umugabo w'umuhanga mu byo akora bya buri munsi, bitewe n'uko ngo politike ye ari zimwe muri politike ziteye imbere, kandi muri politike zishobora kuzatuma isi yose muri rusange yisenga ahantu hadasanzwe. Assaf Afwerki ni umwe mu baperezida amaze igihe kinini ku butegetsi kuva muri 1993 kugeza amagingo anga yaracyuye igihugu cya Eritrea. Bikavugwa neza ko rero ibingibi byatumye uyu mugabo ahinduka ikimenywa wese isi n'umwe ku mugabane w'Afurika, bigatuma kandi uyu mugabo ahinduka umwe mu bagabo bavugwa cyane ku mugabane w'Afurika yose muri rusange. Ku mwanya wa kane turasanga Kiir, perezida w'igihugu cya Sudani y'Epfo ufite umutungo usaga miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Perezida Kiir wa Sudani y'Epfo afatwa nk'umwe mu baperezida bakize cyane muri Afurika y'Uburasirazuba, bitewe ahanini n'ubukungu bukomoka ku mavuta y'igihugu cye, ndetse no ku buryo ubutegetsi bwe bwashyizweho imbaraga zose mu maboko makeya kuva igihugu cyabona ubwigenge mu mwaka wa 2011. Raporo mpuzamahanga nyinshi zivuga ko miliyoni z'amadolari ava mu mavuta zakoreshejwe nabi cyangwa ziganjijwe mu gihe cy'intambara ndetse n'igihugu, zanyuzwe ahanini zishobora kuba zaratwawe na perezida w'icyo gihugu cya Sudani y'Epfo. Aho perezida rero nawe akaba ashinjwa kwigwiza umutungo wa leta, amafaranga y'ibikorwa ndetse n'amabanki yo hanze, akaba atuza amafaranga ye menshi, bigatuma uyu perezida amenyekana ku rwego mpuzamahanga mu buryo bugaragara buri umwe wese. Perezida w'igihugu cya Sudani y'Epfo ni umwe mu bagabo bagaragaza neza ko iterambere rye ndetse n'ibikorwa bitandukanye agenda akora bya buri munsi ari kimwe mu bishobora kuzatuma atera imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye ndetse no mu bundi buryo bugiye butandukanye bwa buri munsi. Perezida w'igihugu cya Sudani y'Epfo kandi umwe mu bagabo bagaragaza neza ko ibyo akora bya buri munsi kimwe mu bintu ushobora kuzatuma ngo igihugu cye kisanga mu kaga mu buryo bugaragarira buri umwe wese. Ni umugabo ushinzwe kwigwizaho imitungo itandukanye y'igihugu cye, bikavuga neza ko ari umugabo ushobora kuzatuma isi yose ibona Sudani y'Epfo nk'igihugu cyari gifite ubuyobozi bwiza, ahubwo nk'igihugu cyakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo kitazasubira inyuma mu bikorwa bigiye bitandukanye bya buri munsi. Kuvuga uyu mugabo ntibitana no kuvuga n'abandi bagabo b'ibihangange kandi bakomeye cyane ku mugabane wa Afurika, bagiye barushaho kwigwiza imitungo y'igihugu, bikaza gutuma bano bagabo bahinduka abakire cyane kurusha abandi bose ku mugabane wa Afurika yose muri rusange. Iyo ukivuga perezida w'igihugu cya Sudani y'Epfo, benshi bakubwira neza ko ari umugabo umaze igihe kirekire nawe ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2011 kugeza amagingo anga niwe uyoboye kino gihugu cya Sudani y'Epfo. Ku mwanya wa gatatu rero turasanga Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda. Uyu mugabo nawe ufite umutungo urenga miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, umwe mu baperezida bamaze igihe kinini ku butegetsi muri Afurika, ayoboye kino gihugu kuva mu mwaka w'1986. Uyu mugabo kandi akaba yaheretswe no kongerera manda kugira ngo akomeze kuyobora kino gihugu cya Uganda. Bivuga neza ko uyu mugabo nawe amaze igihe kinini ku butegetsi, ari nako n'ubutunzi bwe bwagiye burushaho kwiyongera umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Bikavuga neza ko ngo uyu nguyu ibikorwa byose bigenda birushaho gukorwa bimugaragaza. Ubutunzi bwe buvuga ko bushingiye ku kugenzura umutungo wa leta, ubutaka, inzego z'umutekano ndetse n'ibice by'ingenzi by'ubukungu nk'ingufu ndetse yewe ubuhinzi n'imikoranire mpuzamahanga. Ibitangazamakuru bitandukanye bivuga neza ko abagize umuryango we nabo bafite ijambo rikomeye cyane mu bice bikomeye cyane by'ubukungu bwa Uganda, bikomeza kumushyira ku mwanya w'umuperezida ukize kurusha abandi bose ku mugabane wa Afurika. Yoweri Kaguta Museveni ni umwe mu baperezida bagaragaza neza ko kumara igihe kinini ku butegetsi ushobora kuzatuma umenyekana ku rwego mpuzamahanga, kandi ukaba na perezida ukize kurusha abandi bose ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze y'umugabane wa Afurika wose muri rusange. Uyu mugabo kandi ni urugero rwiza rugaragaza neza ko iterambere ry'umuntu kandi n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bishobora kuzatuma isi yose muri rusange yisanga mu kaga. Yoweri Kaguta Museveni akaba ari perezida ushobora kuzatuma isi yose ikomera kandi ikiteza imbere mu bikorwa bitandukanye
zitandukanye. Gusa nanone uyu nguyu akaba ashinjwa kunyereza umutungo kamere w'igihugu cya Uganda, bikavuga neza ko byose yabyigwirijeho, bigatuma Uganda bavuga neza ko Yoweri Kaguta Museveni nta perezida umurimo, ari perezida ahubwo urangwa no kwikubiraho imitungo no kugaragaza neza ko imitungo yose ari iye, mu gihe ibi ngibi ushobora kuzatuma igihugu cya Uganda kisanga mu kaga ndetse kikazisanga n'ahantu habi benshi batabashaga gutekereza. Mu gihe byose bikomeje kuvugwa, waracyakomeje kwigwizaho imitungo kamere igiye itandukanye. Ni mu gihe ku mwanya wa kabiri turi busange Perezida William Ruto ufite umutungo usaga cyangwa urenga miliyoni 450 z'amadolari y'Amerika. Perezida William Ruto, perezida wa Kenya, akunze gushyirwa ku rutonde rwa perezida bakize cyane muri Afurika, aho umutungo we wikubye kabiri hafi y'ahabereye perezida ku mwaka wa 2022. Ubutunzi bwe buvugwa neza ko bukomoka ku ishoramari rinini mu buhinzi, cyane cyane mu bworozi bw'inkoko n'inka zitandukanye zitanga amata ku rugero runini. Imitungo rero ituma uyu mugabo amenyekana ku rwego mpuzamahanga, imwe mu mitungo ikomeye cyane kandi igaragaza neza ko perezida William Ruto amwe mu baperezida bakomeye cyane kurusha abandi bose ku mugabane wa Afurika. Perezida William Ruto ni umwe mu bagabo bagaragaza neza ko Afurika igomba gutera imbere. Ruto kandi ubwe yagiye yiyemerera ko umugaragu we cyangwa umutungo we wiyongereye nyuma y'uko abereye perezida w'igihugu cya Kenya. Uyu mugabo rero bivuga neza ko ashobora kuba yarageze kwiba umutungo kamere mu mugabane wa Afurika. Ese uri gutekereza ko perezida uri ku mwanya wa mbere ari uwe? Dore muri comment section. Ndabakunda cyane kandi mukoze kugira ibihe byiza, mutwandikire perezida wa mutungo kamere myinshi kurusha abandi ba perezida bari ku mugabane wa Afurika yose. Muri rusange stay safe, be blessed, Imana ikomeze kwandindira kandi mukoze kugira ibihe byiza, imigisha Uwiteka atanga ikomeze kubana nawe.